I pozdrav ljudi, ovdje je Serbian Mafija i danas ću vam pokazati kako dobiti besplatan Minecraft Premium account. Vama je jednostavno, sve što treba da uradite da odete na ovaj sajt, zove se www.minecraftleaks.com. Kada tu uđete vidjet ćete, samo da ugasim ovdje, vidjet ćete ovako nešto, kliknete Get Minecraft Account Now i samo kliknete ovo I'm not a robot, to će malo da odradi i kliknete Get Account. I ovako, tu će da vam se pojavi vaš premium, kliknete Ban Info, znači nije banao ni na Mineplexu ni na CubeCraft Gamesu, odete copy username, naravno pastujete, onda copy password i isto to uradite i kao što vidite Minecraft Premium radi, vjerovatno će vam dugo trajati, možete da igrate gdje god hoćete, na Mineplexu, na CubeCraft Gamesu. Imate tu brdo premiuma, stvarno ih je dosta. Evo imamo naravno neke i sa skinovima. Evo ga. Kopirajte username, kopirajte password, pastujete u Minecraft i imate vaš premium account. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao.